chỉ bay ule LPS Profight amunom chau tial tiala mà se rilruin abase in Hnek na tak mai thiam na sang tak mai kan tiang kha mutu rawang mà se ni som ni pakhat zana anin Hnek Bout zan hi som pariat na Jerex Lalsiammawia le Vanzairemmawia in Hnek a hi chuan kan base yang in Hnek na kan huta a chu mi reaction video chu yan clear ho le teng u lightweight in Hnek and chun zamanga tilipti telo da te kum som ni pali le kum som ni pali an ni ka ji som ru point patum le ka som ru point patum in ang chi maya sanzo hi fit nga le inches li le fit nga le inches tum an ni a ban sai zong fit nga le inches ru le fit nga le inches li ni in Jerex Lalsiammawia zo nuam le Vanzairemmawia lungtian wan te hanoi Hnek don ani Bout zani som pariat na le zani som pakuan na official duty tu te judge number 1 lalmal soma judge number 2 chongming muana judge number 3 mal som tuanga referee Zak Shiva Lama Zudio LPS Profight sang ni som ni pali Bout zani som pariat na lightweight round of 16 in Hnek kanen chun zomanga amasain zonu amatangin red corner Jerex Lalsiammawia atumpui tu lungtian wa atangin blue corner Vanzairemmawia wana thu soi lai hi kan ngai thau thei lawa achan chu music wang bok khania kan soi mai anga Jerex Lalsiammawia hi tunma a LPS Profight sang ni le som ni pania lo khel to quarter finalist ania tun tuma hian TKO le KO knockout mangin mi pani ane to a decision mangin voi khat ane to bokani blue corner hi Vanzairemmawia ani kum som hi pani mi ni ani hi LPS sidet ami ani a ni kum LPS Profight khan quarter final a chaklawa Mizoram state championship a hian gold medal baka district level a te gold medal lo lak to along tlai SYS nuaya kum khat ve lai bu sei ani tun LPS Profight no tun bi ka hian Vanzairemmawia he ring chung voi khat kan bun ha nia ma se sti lai chuan amma ading Jerex a hian ne takin mi patni ane a iuna ni ma sin alo he to boka ki an khong dun nge mai a tek mai na khai Jerex a kun ma athin dun a tak mai aron duk fu ni Vanzairemmawia anna du sin ka tiang ka mo experience nei zo ka ni as Vanzairemmawia hi Mizoram a gold medal te lo la to ni a Profight mo khi athin dun a duk le voi ni mo le athin dun a kan a ui lu tu kan chu ma cao na dong hal tlat mai a round one a poi em anna du ni thin nu na ai thin nu na voi ni ma se ki mai ki Vanzairemmawia kan shelak lo don tat thin nu kha a chang le mai thai ni thin nu kha mo ki a ti le to zen le zo noya ni ki khabe a Vanzairemmawia hian khabe a a noi lam le chung lam panga a wat chuan na ve Vanzairemmawia hi ki experience zo ka ni ti chu siat kom nei thum kaun ni ta ati to lo mai anga ati de ril ru in ka hia Jerex a hian mo avoi thum na ni to dat LPS Profight ti le ram alatum tlat mai a minute Jerex a hi to mai tum lo tlat mai
Oh. Minute ni chu invite thu matu to. Oh. Knockdown to. Oh. Tu le do na mi. Ai veng deu top. Veng deu top. Khai. Ka cho ti to Ti ngai na lo. Ti to pa ngai ta. Ava uyom ve Jerex sahi. Hello. Result chade record chade na in tun hier on thlenga ni ha kan ui pui le maya. Nia an so yang khan Jerex sahi ache tha em maya a fight te mu no ma a hoi sena a tuan ranga novice anti tur chu ni chia lo ma se a kuthak po hi an khat ve a ma se tun tuma a king pui hi chu an profile le an scoreboard atanga kan huang khan a theu neu lo ve em bokatin ni result ngai thang gold medal te polo la to khan ni tlat maya ani zo hian playback kan siam te kan en hold on minute ni le second ni ya technical knockout mga chak zok chu blue corner Vanzairemmawia lungtian 1 Vanzairemmawia hi soitong khan state level ate district level ate local photo thin chathat thin kha ani ti kan commentators te pon an puanga LPS record kim chang nei theila ni engzange lo nek tlawm to ti te po a hriat thei a chak le to a amaro chu anin nek dan atang tele akut thak dan atang hian a king puitana akut thak an tuar lo awang hian anek anal he ani ti asiat theya heavyweight boxing kan en chak em chan chu engdang wang ni lovin an kut thak ten na ana chu mitam tak tan inzirna tan te po tha a munom san pa ve sim boka chu tiang chu kan ril ru hian a bei sei em thina hei ni som hi pakhat zana ni Hnek Bout zani som parian na hi chuan technical knockout le knockout out king pui pani lo tuk tlawm to decision nen phei chuan pathum alo ne to a komin Profight ta hian Jerex a hian chu tu na hian king pui Vanzairemmawia hi round thum engtiang nge chak don tia beiseina nei taka kan thlir la in voi thum ngot round khat sungin count adonga tin referee khel zui zel to lo turin ati top sakhia la ni out minute ni le second lovanga technical no chun don tina ni maya ase chuan om tho tani 1